U okviru ciklusa učite nemački na radiju Deutsche Welle, lernt Deutsch bei der Deutschen Welle, slušate Deutsch warum nicht, nemački zašto da ne, radio kurs Herada Mezea. Liebe Hörerinnen und Hörer. Dobar dan, dragi slušaoci i slušateljke. Danas ćete iz naše prve serije slušati 20. lekciju pod naslovom Jeste li bolesni, sind Sie krank? Sećate li se prošle emisije? Gospodin Mayer se uveče vratio u hotel. Bio je premoren i imao je samo jednu želju, da spava. Ich möchte schlafen. Schlafen. Gospodin Mayer je u hotelu želeo da ostane još jednu noć. Obratite pažnju na modalni glagol mögen, koji u rečenici zahteva dopunu u vidu nekog drugog glagola u infinitivu. Taj drugi glagol se uvek stavlja na kraj rečenice. Ich möchte noch eine Nacht bleiben. Andreas je u međuvremenu obavestio gospođu Berger da se Mayer vratio, a ona je odlučila da porazgovara sa neobičnim gostom. Otišla je pravo kod njega u sobu. Probajte da zaključite kako je gospodin Mayer. Herr Mayer? Herr Mayer, sind Sie noch da? Herr Mayer? Ja? Was ist, Herr Mayer? Sind Sie krank? Ja. Haben Sie Schmerzen? Ja. Ja. Wo haben Sie Schmerzen? Überall. Alles tut weh. Ich glaube, Sie haben Fieber. Moment bitte. Ich komme gleich wieder. Po stenjanju ste sigurno zaključili da se gospodin Mayer osjeća loše. Bolestan je. Sada ću vam detaljnije objasniti ovaj razgovor. Gospođa Berger je otvorila vrata i ugledala iznemoglog Mayera. Odmah ga je upitala je li bolestan, krank. Sind Sie krank? A onda ga je upitala osjeća li bolove, šmercen. Haben Sie Schmerzen? Mayer je samo prostenjao da bolove osjeća svuda, überall. Überall. Dodao je i da ga boli po čitavom telu. Sve me boli. Alles tut weh. Gospođa Berger je pretpostavila, mislim da imate povišenu temperaturu. Ich glaube, Sie haben Fieber. A onda je izašla iz sobe, ne zaboravivši da umiri Mayera rečima, odmah ću se vratiti. Ich komme gleich wieder. Vi, dragi slušaoci i slušateljke, sigurno pogađate šta će učiniti gospođa Berger. Zamolit će doktor Tirmana da joj pomogne. Kao što znate, on je lekar. Srećom, doktor Tirman je bio u hotelu, pa je pregledao pacijenta i ustanovio da ima gripe. Pregledajući bolesnika, doktor Tirman je pokušao najpre da ustanovi šta ga boli. Zbog toga se u njihovom razgovoru često pojavljuje izraz to boli, das tut weh. Evo tog razgovora. Na, Herr Mayer, wie geht es Ihnen denn? Schlecht. Wirklich schlecht. Was tut Ihnen weh? Mein Kopf, meine Augen, mein Hals. Alles tut weh. Oh. Tut das weh? Ja. Und das? Nein. Aber meine Beine sind so schwer. Nun, Sie haben eine Grippe. Das ist nicht so schlimm. Gott sei Dank. Gute Besserung, Herr Mayer. Danke. Vielen Dank. Sigurno ste zaključili da Mayera zapravo sve boli. Doktor Tirman, međutim, mora da sazna što više, pa najpre postavlja pitanje kako vam je. Wie geht es Ihnen denn? Doktor Tirman pita još preciznije, gde vas boli? Was tut Ihnen weh? A jadnog Mayera sve boli. Glava, oči, grlo, sve me boli. Mein Kopf, meine Augen, mein Hals. Alles tut weh.
Čak su mu i noge, bajne, teške, schwer, ali noge su mi tako teške. Aber meine Beine sind so schwer. Doktor Tirman dalje pregleda Majera pitajući da li ga bole delovi tela koje opipava. Tut das weh? Nakon pregleda, doktor Tirman je siguran, vi imate grip. Nun, Sie haben eine Grippe. A zatim je, da bi utešio pacijenta, rekao, to nije tako strašno. Das ist nicht so schlimm. Na kraju je poželeo pacijentu da se brzo oporavi. Brzo se oporavite. Gute Besserung. Za naš kurs ovdje su bile važne 3 stvari koje ćemo sada detaljnije objasniti. Najprije da vas podsjetim na sve reči koje su imale veze sa bolešću. Ako ne budete pokušavali da razumete svaki izgovoreni izraz, dragi slušaoci i slušateljke, već izraze koje čujete, probate da dovedete u vezu, bolje ćete pamtiti i same reči. To ćemo vam odmah pokazati na jednom primjeru. Zamislite da je neko bolestan. Krank. Krank. Bolest treba bliže odrediti. Moguće je da se radi o gripu. Grippe. Grippe. Tada se često javlja i temperatura. Fieber. Fieber. Onaj ko je bolestan vrlo često osjeća bolove. Schmerzen. Schmerzen. A onaj ko ima bolove najčešće može da kaže i šta ga boli. Was tut Ihnen weh? Alles tut weh. Tut das weh? Reč 2 i o drugoj stvari na koju bismo želeli da vam skrenemo pažnju. Na pitanje šta vas boli može se odgovoriti imenovanjem određenog dela tela. Obratite pažnju na prisvojne zamenice. One u množini, kada je reč o nominativu i akuzativu, uvek dobijaju nastavak e, pa se kaže moje. Meine Augen. Meine Beine. Meine Beine sind so schwer. Ostalo je još da vam objasnimo značenje rečce tako. Njome se služimo da bismo pojačali značenje nekog emotivnog iskaza. Čujte još jednom kako se žalio gospodin Mayer. Meine Beine sind so schwer. A evo kako ga je umirio doktor Tirman. Das ist nicht so schlimm. Sada, pošto ste upućeni u zdravstvene probleme, možemo još jednom da vam pustimo oba razgovora. Smestite se udobno i upijajte svaku izgovorenu reč. Herr Meier? Herr Meier, sind Sie noch da? Herr Meier? Ja? Was ist, Herr Meier? Sind Sie krank? Ja. Haben Sie Schmerzen? Ja. Ja. Wo haben Sie Schmerzen?
Überall. Alles tut weh. Ich glaube, Sie haben Fieber. Moment bitte. Ich komme gleich wieder. Ubrzo zatim, doktor Tilman je već sedeo pored gospodina Majera i pregledao ga. Na, Herr Meier, wie geht es Ihnen denn? Schlecht. Wirklich schlecht. Was tut Ihnen weh? Mein Kopf, meine Augen, mein Hals. Alles. Alles tut weh. Oh. Tut das weh? Ja. Und das? Nein. Aber meine Beine sind so schwer. Nun, Sie haben eine Grippe. Das ist nicht so schlimm. Gott sei Dank. Gute Besserung, Herr Meier. Danke. Vielen Dank. Eto, tako u stvari nije ni došlo do razgovora gospođe Berger sa gospodinom Majerom, ali za to će biti još prilike. Do sljedećeg puta, doviđenja. Auf Wiederhören. Slušali ste radio kurs Deutsch warum nicht u produkciji Radija Deutsche Welle u saradnji sa Goetheovim institutom u Minhenu.